درابات شرفدار چاروکاں وشت کے مبلوچی مراگش بام شبینا میں مرچی گے سرحالت واجہ گلزار گچکیے پٹ پولی نوشتاں مکران چاگردی گلانی کارو کرد لوکیں چمشاں کیے دومی بار گلزار گچکی نوشتے کا دب گپت ساچ کارمستر وجہ ازگر ظہیر کے گروپ پہ لنک فیس بک کا ارکنک بود کے چرائیا بازی سنگتے ہوار بود تو دیوان باز بود ای دیوانہ ملا لیاقت ولی وفا بلوچ انور غلام مامجان دشتی اسد دشتی میر ساجد منظور مزار مجید صالح اسد مراد ظفر ساگر اقبال دلوش منظور مراد و دیگر بازی سنگتی ہوارا حمل ظفر کمکہ پد سنگتاں فیصلہ کت کے گروپ برجہ دارک ببی منیومے تے چنالا گلگر کی جت ما حمل جانا پد گروپ پہ نام کمکی پا اورنگزیبہ و پدا نام مٹکنگو کمکی دیوان ایرکنگ بود مالاتی ڈلگیں سنگتاں دگے گروپ پی ٹائیں دا کے اودا ادارے بابتا سوڑگو آئیے جوڑشت باروا گپو حبر بی ای گروپا من اصغر ظہیر ملا لیاقت ولی ناصف دودا وفا بلوچ مجید صالح مامجان دشتی میر ساجد منظور مزار زرگل زبیرو چنگیز ساحر ہوارتے سنگتا منا کابینہ کارمستر کت کابینہ پدم سوڑگ کت کے ادارہ رجسٹر کنے دا کے دل جمعیہ کار کت بکنے ادارے نام کمک فاؤنڈیشن ایرکنک بود وحدی ادارے فیس بک پیج پچکنک بود تا یکی نوشتہ کت کے کمک فاؤنڈیشن نامہ ادارے پیسرا رجسٹریں مائی دورانہ ملا لیاقت ولی سروکیہ نادراہن 10 گرگو لائیو کنگائے تھے کہ آبزا ملا لیاقت ولی ملکاو کراچی آیا میں اولی نادرہ راہیل اصغر و دومی اورنگزیبت بازیں روچانی سوڑگا پد میر ساجد دیما اورتگے نام ہوسٹ ویلپیئر آرگنائزیشن گچین کنک بود 22 جنوری 2019 میں اولی گروپ جوڑ بیتگا و 26 اپریل 2019 اوست رجسٹر بود اوستے جوڑشتے قصہ باچا اصغر ظہیر زبانی اشکت بلے بیتکند بازیں بلوچ دوستی گپا سرپد مبد کے نیکیں کارا منی جندو ایسا خاموشیں دستی ہم مانیں تو دگے ہزاراں بلوچ دوست و لفظاں دوستانی واہگ ہم ہوارت کے آہاں حمل ظفرے کمک کے خاطرہ چندے ڈبہ دستہ بیتگو دکان پا دکان بیتگا پا حملہ کمک شوہازگو مچکنک بلوچی زبان و لفظاں دوستی زندگو سلامتیں چیدگو مثال ہے او حمل ظفرے ہما ازمکاری بود و ٹیلنٹ برکتیں کا یہ ٹک ٹاک و فیس بک کے وسیلہ گا لس بلوچ دلاں پاوت مہر و دوستی ودی کتگا حمل سکیں سرپدییں چکیت دیں پدیم سکیں خاموش طبیں و نرم و مومن زاگیت بلے ہردیں کے کیمرے دیما آت ایکٹنگی کوت گمان بود کے سکیں شریں ازمکاری حملے جوڑ کتگیں ٹک ٹاک ویڈیوز آئیے ازمکاری جوہراں وط پدرائے کنا حمل ظفر نادرائی حالہ مساریہ سرپدتوں بلے آئیے تب ہماروچی ناگیگت کے ماں بانک زرگل زبیر دعوتا گلمارے کمیونٹی حالہ بلوچ ازمکار احمد خان بلوچ شرفی مجلسہ ساڑیتے ایسا خاموش ہے ٹلپونا منا آر پکیم و سرزائر حسین آرہ لاچار کت کے ماں مراگشہ نیمراہا بدروین و دیم پا انڈس اسپتالہ کے حمل حمودہ داخلت حمودہ بروین حمل کے چاہ انڈس اسپتالہ کشک بو تو آغا خان اسپتالہ داخل کنک بو علاج بنداد بوگا مزنے خرچو درچیے گمان چو ماتکو تیورا میک بود کیشی سرکپک چا مالی توانا کمزور حمل شاعری پیت ظفر اکبر وسی کاری نیا حمل نادرائیہ ظفر اکبر نوک ساریہ چا نادوں کا مرتگت بے ذری و بے وسیلگیا آئیے غم گیش کتا ظفر اکبر ہوشکے لونٹو آئیے آبلویں چم آئیے لاچاریے گواہیہ دے گائتا بلے بلوچی مڑا آئیے زبانہ درشانگا مکن کنگایا پا کمکہ دزبندی کنگ یا کہ ہمراداری منت خاطرہ لفظ ہمراداری نیت ہمیں سوابا منوسا خاموشہ پا حمل علاجہ مالی کمک کے خاطرہ واٹس اپ گروپ پہ ٹہیں تگت نامداریں سیاسی چاگردی و لفظاں کی واجہ بانو باس کو تگتا اوستے ہنوگیں بازیں دوست و دوزوا کابینہ باس کو جودکار ہمیں گروپ پا ہوار کمک کارتا چا کراچیہ بگردہ نوشکی و شالکوٹا درہ اولی رندت کے ایک بلوچ زہگی زندگی رکھین کے خاطرہ کمک کے جم کنگ واسطہ نو دربر کماش ورنایاں بجار و پوڑی ڈبہ دستائیتا و کمک مچ کنگائیتا راج دوستی و گہبودی کمک کے چشیں بے مٹے مثال بلوچ چاگردہ علم باز ہست بلے ایوتی مثال وطا پا حملہ کمک کے مچکنگا یونیورسٹی کالج و اسکولانی نو دربرانی مہر و خدمت جہد ہچرنگا شموشک نبا
چا جنکاں زرگل زبیر کردہ ضرور ساڑائیں کہ آولی جنکت کی پڑا درتکگا و بجاریے مچکنگا گمبراتا ہم کوپک بو ہمیں جوہداں اگم واحد دشتی ذکرہ مکنا زورا کیے بھی یہ براتا پا حمل خاطراغن دوستاں سکباز جوہد کتگا زندگی و مرگ ہست بلے باز ہنچی مرگند کے اتی پوشتا بجن و ارمان و افسوس ہمراہیا پا بازیں ضرورت مند و لاچارہ زندگی ہے پیغام ہم بیت کنا ہنچو محمد بخش کلکو حمل زفرند کے آہانی لفظاں کی پشدر محمد بخش کلکو جند شاعریت و حمل کماش ظفر اکبر شاعری آہانی لفظاں کی پشدر اوست وڑے ہمدرد و مہروانے بلوچ دوستیں گہبودی چاگردی گلیے جوڑ کنے گے نمون بود کے 2019 بگر در روچ مروچی جون زانے شربداران دے میں مراگشا ماگوں وجہ گلزر گچکیے ہمیں پٹپولی نوشتاں کے سیمی بہرا پدا گوشما ہم تران بے اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میں زران با